Welcome back once again. Amasan means KUKI ZALENGAM blog channel ngai lua support ahin bolzinga tu ni chana comment nal ta ta hin pia ahin til khuzing ho na chung chi wa means KUKI ZALENGAM blog in ke pau thu kan sein tu ta le leisik calling liam kana mi te ho zo se na bon chawin means KUKI ZALENGAM blog in ka ngai lu naw le ka za naw sang pen salam kahin bole tuni khunjong patin tamna phat phai piwin video cham chana sim kin hitin gamnen nam ngai lu na zala gamnoi thuna yawma tuni chan ge ha le yong le ha he tilova gan thil he ong le ka gan the tilova thosi vai la hin khomanga dabla sat thu jinga gilkil dang cha thu jinga nampi ngai lu na zala tompan jinga panhan la jing ho kanam spay ho nampasal hangsan ho zo se na bon sawin means KUKI ZALENGAM blog in kaza naw sang pen kahin pe tuni khun athun seiloin align in sawitin to laita nampi hunan dan hi va na hele nami pi te ho koi macha lungdam yum povin alung kim povin no naw chapang kala ma ogin thong to le nampi gan theina in lo gi hal tha to le khole veng zat ke su si to le na me chapang ki ang bol na cho zo si po na nei lo wa ni sun tun khun jong means KUKI ZALENGAM blog a konin athun seilovin alai hin sangkati om talu pu Michael Lun cha genan sa KUKI PM KUKI Prime Minister ti lahi tulai namdin muntong gelai lagi tu mama jingin ini olai chu ala hetai anaki mo ngai nom jing ha anaki mo sa yeng hi tuhin ingel gelai le ala sa hai tuhin agui lungtan pon nom le jingin yong le bol the nei pu ve e pi chu le za ka hi tin thu hin patin na phalam pin e hin gon pi win tin e hin pui jing ju kiniam jing hitin ni chun kipum khat na namsong ki pum khat na le kilung khat na vai ahin hom te ding hi ti hi ta san lal pu te ni chun la khat na saw hitin a thim ka hi pun yong le pu na za la chu tu sei thim ki ka hi lo je a chu Allah kan sa ding he thim hi jong la pa na sai na chan ge thanom ta lunglu tan ngai pi chi divin means KUKI ZALENGAM blog a konin ngai lut tim nong ki nei ki ne Mr. Officer, kahit isang lesun Gamtum ko neilou nam mite ihive
Phungsung le giang va vona te ka a khai thang do na in KUKI NAMPI KUKI le nading i-molso tihon suhto ni lunggel deina kita lòng dòng vai cô rin lâu mà dấu suhto dinh KUKI te ki hetpih ding KUKI te ki hetpih Okay guys, Inchen chu an sau hitin se ma bong chun muntin gamtina gam kichena uma to se vai si to a dabla set to agil kil dang cha to anam pi ngelu na zala nam pi khan ko ding ger na zala in kho a hin kho hin pi do a in kho se se hitalo ata sa thi sen long hin pi do kanam mi te ho zo si ni vin sta le nam pasal hang san ho zo si ka za na khang lu na sang pen pen ka hin pe vin ma ban in jong pathinin nom naw mun chia na viang jung han lang na lam kai jung han lang na viang jung han lang ni khat ni le nang ho za la nam pi lungtup molso ahungso te ding he ti hin nam mi te ho win kan kin pi vin ji chun yum naw mun chia pathinin dam na phat phai pe witin tun ni khodinga video cham sai ni sim naw chen sung hin tin aban video phale dam se la ki moto ki ne thei dung vin pathinin eng pui jung han lang dam nan ilam kai jung han lang to le inam piu kilungkhat na Kolni Phungsung na dingin naw mun chia pan la jing te ti chu min KUKI ZALENGAM blog channel a ko na a chain ang alu tim na le ki pa tho se na kan nei hintin apa na chain chen gei lunglu ta le ngalu nei ta hin bet pi ho zo si chunga ki pa tho kan sei kinin aban video phala dam sel ki mutu ki taute ka ki pa e kanam me te ho